Sakit di Nabi hai aki sang bungong kembe ban bungong laye hana lebe kamala ban Nabi nekun di ulonnya kena wafu karap ngan sukret nyawang malaikat ban bandum sahabat dum kata ge sare nero mata langit ngan bumo rasa hancur durodum asa dunya Rasulullah netinggai dunya tamang Fatimah Rasul necum ni ba'dada lenyan Aisyah Coba tala Sayyidina Hasan ngan Husain sampoh jaroni bak muka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah netinggai dunya ban Nabi nekun di ulunnya kena wafu karap ngan sukret nyawang malaikat ban bandum sahabat dum kata ge sare nero mata langit ngan bumo rasa hancur durodum asa dunya Rasulullah netinggai dunya tamang Fatimah Rasul necum ni ba'dada lenyan Aisyah coba tala Sayyidina Hasan ngan Husain sampoh jaroni bak muka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah meninggai dunia.